machiegni kendo. Jod bura mag Azimio chano chwalo paro mag thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod nyawadgi mar thieth Susan Nakhumicha juma manyien. Jod bura ma Matungulu Stephen Mule kod nyawadgi ma Bumula Jack Wamboka seyo Linturi kuom miyo jopur mbolea mabandia e kinde ma Nakhumicha to idore e mbero maliet e wi ng'anyo mar lakteche. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Mwangi Wairia mar Usawa osiro chung' makamano e kinde nyasi mar dhialo tend oganda Jowanga e kaunti ma Kakamega. Chris Owino nigi mathoth. Ndalo machuok kende tok jatend migawo mar pur Mithika Linturi nyiso duol mochune ng'iyo rang'eng mag mwandu pacho kae KEBS mondo kaw ting' e wi seyo mar mbolea mabandia. Siasa mag gole apisi kaachiel kod gwaro mondo ogwe tao osechako makoma. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa mar DAPK, Mwangi Wairia mar Usawa Party kaachiel kod jod bura mag Azimio okawo chung' motegno Linturi nyaka oge apisi kaluwore kod mbolea mabandia mosebedo kae uso ne jopur pacho kae. If you are going to kill the breadbasket of Kenya, you are like killing the golden goose that lays the golden eggs. This is economic sabotage. And we're here demanding today that Bwana Linturi must leave office immediately. Tumeambia ndugu yetu Jack Wanami Wamboka, pia analeta mswada for the impeachment of Bwana Linturi. All honorable members of parliament, please support that motion so that we can get rid ya wakora ambao wanaumiza wakulima wetu hapa kwetu. Sisi kutoka Central tunaungana na Wakenya wengine kwamba kupatia wakulima mawe ukisingizia ni fertilizer, hiyo ni matusi kwa Mkenya, matusi kwa mkulima. Hii mbolea fake hatutaiwachilia. Shida yetu wa Kenya usahau sana sisi. Wacheni kuangazia kina Linturi peke yao. Angalieni serikali yote hii ambayo kila kuchao wanaongeza gharama ya maisha. Jaod bura ma Bumula Jack Wamboka kod nyawadgi ma Matungulu Stephen Mule chano chwalo paro mar thicho oko apisi Mithika Linturi e juma manyien. Mheshimiwa Ruto, wewe mawaziri wako wameshindwa kufanya kazi. Na ndio mimi nimewasilisha mswada bungeni wa kumfuta kazi Mithika Linturi kama waziri wa agriculture. Ile kazi Mheshimiwa Ruto ameshinda kufanya ya kufuta Ruto, ya kufuta Linturi na ya kufuta Susan, atafute mawaziri wengine ambao wanaweza saidia Wakenya. Msimamo wetu ni moja, daktari apewe pesa yake, mwananchi atibiwe, na hata kabla ifanyike tuweke orodha ya wale watu ambao wanalia, wana mauti kwa sababu ya serikali kukosa kusikiza madaktari. Kopogore gi Mithika Linturi, jo od bura mag Azimio bende chano tero e od bura paro mar thicho oko e apisi jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha kuom koso chopo e winjruok kod lakteche e wi ng'anyo margi masani dhi nyono dwe achiel. Lakini hapa Kakamega County, gavana aliannounce wale wenye uko strike tunawafuta kazi kwa sababu sheria inasema, labor laws inasema lazima ufanye kazi ndio ulipwe. Na hawatalipwa mshahara wale hawaendi kazi. Na kuanzia next week tunaandika madaktari kwa locum basis na hospitali zetu za county zitaendelea kufanya kazi. Unajua Bwana Sabula, mimi nimekuwa gavana. Hii mambo ya madaktari si mambo ya kutishatisha watu. Hii ni mambo inataka mukae chini na madaktari na mtatue mambo yao. Watu wetu wanapata shida nyingi kabisa. Ukienda hospitali hakuna madaktari, watu wanakufa, na sisi bado tunaendelea kuwatishatisha. Hiyo haitasaidia sisi. Nyinyi enda hata ukiandika hao wengine unasema utawatoa wapi? Agetimre kinde ma jaod bura mambere North Geoffrey Ruku bende dhi nyime kod kawo sei mar jo od bura mar thicho oko Mithika Linturi. Telo gi ne loso e kaunti ma Kakamega e kinde nyasi mar dhialo higni 50 mar oganda Jowanga. Chris Owino, Ramogi TV. Riwruok mar jochiw thieth mar Kenya National Union of Medical Laboratory